Mayu makura na murimu wa COVID-19 maronekana guikuruki ni maundu ngurani maria mahanikite na marahanika bururi-ini maitho-ini ma muingi. Ngori wa uteti na njika cia ungumania ikionekana kuhumbika ugwati wa murimu, na hihi giki nikio kigwatio kimwe kiratuma Akenya mage wihokeku na namba iria iranirirwo. Netandu maya cia kana tukecho sovya manamba tuna mutahi butu isovya namba kenda tuketumwe umundi fellow Kenyans ni ando 100. That is not true. There are no numbers that are being manufactured. COVID is there. COVID is a reality. It is a disease that is with us. Thirikari yumirite na gutheria ati namba iria irarekererio ciigi murimu ni ciama thutha wa muingi kurania kwa kuiganira nacio riri matura-ini maingi. Muingi uroneka ukimairiria ciigi murimu na kuria kwagathikitwo mawatho mahiu thiku cia mbere matituraga. Watho wa kabiu ya thaa 3 uri muhano mwega na kumwe borithi ni mariganirwo ni uigiririki wao na andu mereraga nja oria makwenda. Serikali ya Uhuru imeweza kuweka mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kila mama ameenda kupata ile screening ya cancer. Tukienda hapa level 5, kuna zile clinics zinafanya ile inaitwa breast cancer screening. Ginyegere bururi wandikithietie andu 35,969 a COVID-19 thutha wa andu angi 176 kurwara. Ithabu-ini riri Nairobi itongoretie na arwaru 32, Nakuru 29, Mombasa 22, Kajiado arwaru 18, Kaunti 22 iria irumireire ikandikithia thi wa arwaru 11. Ministry ya ugima wa mwiri yugite thimu iria yamukagira o muthenya kuma kuri arwaru makenda guteithiririo na handu mangirigitirwo ni undu wa mbere ufatie kuonia muingi ati andu no mararwara na gutangire uguo. Thirikari ndingiitangite mbeca uturi-ini wa mathibitari ma kumukira arwaru a COVID-19. COVID is a disease that is real. Na kani mutabie every week evita simwe mpaka maweyo ni mbwaniko ni waneandu. Dr. Masi mande kitanda cha ICU. Mwihoko wa kotana bara-ini ya murimu uyu uri hari namba-ini ya andu aria marahona. Gukinyagia riu andu 22,771 ni mahonete. Ithabu riri rikibiririo ni andu angi 329 aria mahonete ica-ini ikuhi. Ikuo cia muthenya cia COVID-19 iria riu irugamire hari andu 619 thutha wa 3 gukua, kwihura gwa itanda thibitari-ini na guthira kwa indo cia guthimana ni mamwe ma maundu maria thirikari irugamite namo ta wira wa ati no kurarwarwo. Gwitetera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.